Tak letak ni. Biar macam ni kosong. Saya nak masak buat pun. Buat pun je kakak. Buat pun je. Healthy kan kakak? Healthy tak? Okay. Tak pun. Kita ada air sikit. Sebab saya tak buka sangat, tak air. Lepas tu baru saya letak dalam microwave. Sure. Letak berry je lagi. Berry simple je, ni saja boleh makan malam. Memang kena makan macam ni kakak. Okay. Orang-orang saja yang sajat tak takut mati ke sajat. Alhamdulillah lah, kalau kita jaga makan kita tak adalah kita mati tu memang pasti. Tapi kalau kita jaga kesihatan, alhamdulillah kita sihat. Tapi takut orang yang takut mati ni sebab apa tau? Makan tak ingat. Makan tak ingat, tak jaga macam mana lah. Memanglah cepat mati kan. 35 tahun sakit jantung, ulu hati, jantung lubang, kencing manis, kidney. Makan semua jenis makan tak bagus-bagus. Tak mengingat. Kan? Suara jauh. Okey tak? Okey ya? Dengar tak suara I? Suara dengar tak? Okey dah? Okey? Okey tak? Dengar? Dengar? Siap dah I punya on. Letak on I. Lepas tu kita letak buah berry. Letak berry sikit. Cukup. Lepas tu letak pisang. Dah perfect makanan kita. Perfect. Letak pisang. Perfect kakak. Macam ni makan. Love I all. Love. Slay. Oh, I masak air kakak. Itu pun kau saja pun. Inilah saja punya dinner. Dinner I. Bismillahirrahmanirrahim. Membarakana. Firman Rozakana. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. Hmm. Yang bagi like lebih yang. Tak dia tak gula. Thank you. Oh, ni rasa tawar. Tapi yang maniskan oat ni adalah buah beri dengan pisang. Tak letak angin. Biar macam ni kosong. I letak kat microwave. Dengan buah beri. Kejap dah habis. Yelah, makan. Bukan di display. Sedap. Segmen apa yang ini saja? Cost living sana mahal tak saja? Aku pun masak, tak makan luar pun. Masak, makan oat malam. Berjimat. Cost living ni depends pada lifestyle kau. Kalau muka kau muka jenis muka penyek, muka kau hidung tak tinggi, tapi kau nak makan macam have mahal lah kos. Aku ni hidung tinggi pun aku masak kat rumah. Depends pada kita punya lifestyle. Depend kita punya lifestyle, sayang. Okeylah sayang, I nak mandi dulu. Dah pukul 8 lebih. Take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care semua. Bye.